بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفة ومسؤولية مسلمانا دهنبر هفده قالي مسلمانا ام انسان قو اشرف مخلوقانا بقلك هاوان اش مخلوقين ديتر جدانا وفرقا مهيا جيانا من مروبان جواكيا ام بيهب نكارن بتنا خو بجين لوما مروف جبری دا گندو قصبه و باشار آوا کرنا ایدی پشتی گو ام مجبورن دگل هف بجین جبو وی حیاتا جواکی جی هنک قانون هنک حق و هنک حدود لازمن خدا اوان قانون و حق و حدودان جبو ما هم دو قرآن خدا هم بواسطه پیغمبر خواه بیان کرنا اگر اموان قانونا پیک بینن وی حیاتا ما و حیاتا ما و دنیای جی خوش و آسان بی و یا آخرت جی گلی براین عزیز امی ایرو دوی خطبه خدا جهنک مسئولیت و حقوق مروفان دهنبر هفده گو خدا و پیغمبری ویجبو ما بیان کرنا بحث بکن گوه بدن خدا جبو وظیفه کی مسلمانان چد بیجی والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية 29 اوان مسلمانين دقل پیغمبر محمد دهنبر نيارين دين دا قل قوي و جهاتي و دجوارن ليجبو هاب قلك برحم و شفقتن يعني يكجو وصف مسلمانا أبا قوجبو هاب برحم و بشفقت بنيرن مسلمانين دورة رسول الله جبوها بشقدر فداكار وبرحم والشفقت بنا خداد بيجا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سورة حشر آيتان اوان باور مندن مدينة انصاري دقلقو حوجو خيزان بونجي براين خوين مهاجر دسر خورا دقرتن يعني بريا قو احتياجين وان بجيتانين راوي ابو هريرة بيجي مروبك برچي هاتا بال پیغمبر عليه السلام دمالين جنين ويدا خوارنا قو او مروف بي تير ببي تنبو حضرت پیغمبر غازي صحابيان كر و قود كيج و دكاري وی مهوانه برچی تیر بکی جا انصاریان ابو طلحه گود ازی وی تیر بکم اوی مرووی گرد بر مالا خوا و جنا خورا گود لبال تا چغوارن هیا اوی گود بغیر جشیوا زاروکان تو تشتکنینا ابو طلحه گود زاروکان بخا پینا و تیخ خوده رازینا مهوانه رسول الله تیر بکا مالیا ابو طلحه وصاكر مهوان پیغمبر تیر خوار لی خودین مالی برچی رازان دما بو صبح ابو طلحه اوی گرد بربال حضرت پیغمبر با رسول الله جرا قد براستی خدا ایشه بو هر دوان يعني ابو طلحه و جناوی قال لك خوش بو اها اب آیت داکت پسنین وان دا رسول الله دبیجی شش حقين هر مسلماني لسر هر مسلماني هنا دما راستي هب ورن يكي سلام بدي دما يك جبو خوارنا غازي يكي بكي او جي قبول بكي هر دعوتاوي دما يك فشكيا وقوت الحمد لله او جي جاباوي بدي وبيجي بيرحمك الله دما يك نخوش بي هر سرتداناوي والكارياوي بكي دما یک بمری آوانین دیتر آلیکاری بکن جنازه وی راکن و چه تشتی مسلمان جبو خواه دخوازه جبو برای خوی مسلمان جی بخوازه گلی براین عزیز دما اموان وظیفان پیک بینن جی بنیتا گو خدا و پیغمبری وی فرمان کرنا و بنیتا گو خیر و ثوابك اسلامیه ام پیک بینن نگو عادتا یان دینا فلان کس بسر من دهات جبو من بو دین ازیجی بسر وی دهرم
ها نب نيتي هرن لورا چه کارو خباتا گو نجبو خدا بي لبالوي نمقبولا او ازيت و جفاكي بيهودية يك جو وظيفة و مسؤوليتا مسلمانا دهمبر هبدا آليكاريا كسين حوجه و بلنگازا لورا چه نعمتين گو خدا دابن بنده خوا نجبو نفساوي بتنينا پارا هر کسی محتاج تيده هيا لورا خدا امر دكات بيجه وتعاونوا على البر والتقوى سورة مائدة آية 2 دكارين قنج دا ولسر عمل تقوى جبو هب آلي كاربن يكج مسؤوليتا مسلمانا دهمبر هب دا أبا دما دناب دو مسلمانان دا يان دناب دو عشيران دا يان دناب دو گندان دا شرو پفچونك يان نيارتي پیدا ببي وان لهب بيني دما لگند و قصبه و باجاران محله مسلمانان دا نباشي پیدا بن بی ادبی پیدا ببن لازمه به هبره وان راسته و جهولی راکن دما براکی تی مسلمان بتشوری بقاسی تو دزانی ریا راست نشانی بدا دما جبون نصیحتک حوجی تبو لی شیرت بکا دما تشتک شتا بدین خواست بدوی دما حوجبو آلت و حاجتك مالي جتا خواست تقصير نكا احتياجياوي بيك بينا لورا او خداي گووي محتاجي تكريا دكاري تجي بكي محتاجيوي هم گهداري بكا او كسي احتياجيا جيراني خوي خوا يحوجه نقديني او كسي احتياجيا جيراني خوي حوجه نقديني ويجبر داري خوا دستوالا ودگريني خدا جبوي چد بيجه جهنم جوان كسان ربي گولميج دكن لهايا وان جنميجا وان نينا دما كار دكن نجبو خدا دكن جبو قبولا مروبان دكن دما جيرانين وان جبو حاجتك حوجي وان دبن دقلقو إمكانين وان هنجي احتياجيا وان بيك ناينن قالي براين عزيز امي خطبه خوا ببيانا وشيروفيا في حديثا بيروز بقدينن پیغمبر خدا بيجه چه کسی گو مسئولیتا کارو باره في امتا من هل دي سل ملين خوا و دناب وان دا براستی تب گر نكي وان وكي هب نگري وكي هب جوان را خزمت نكي لهنا كان خدي بي وهنا كان إهمال بكي حقي هنا كان بدي ولهنا كان تعدائي بكي رويا قيامته وي خدا وي كسي بسر سري بابيجي ناب آگري جهنمي إلهي يا ربي داخوازا مشتا أبا تو شعورك وصابكي نصيبي ما گو ام مسلمان هر دم جهبرا ببن دوست ويار نبن دجمن ونيار دما ام حوجبون تجي جبوما ببي آلي كار ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام